Kublai pi barong iptiang sobai pi chikan ni ketup kubor mentaka janmit syuaban paji kubor babnya ngine pechwai kimat kipakongsan. Rakyat ke Indian Air Force ya kalengko snem ke baprap nyo mentaka sni penher wing commander Abhinandan Varthaman ya kaling sun mik bisen. Ya opiang menteri ya dari Rajnath Singh ya Rafael jet penengkong hakanang ba Bordeaux Jongri France. Laraki ya kejing lek nyam Vijaya Dashami kebalong kedak jong kejing job jong kejing bahaya kejing sini mentah kesini. Bat yasno tilang kanong ba shilong bat kwe pat ki benta keri ha kejing lek snobha Vijaya Dashami kut nok kejing lek snobha Durga Puja mentah kesini. Ki kubor ki babnya ke Indian Air Force IAF kala rakhe ya kalang khosnem ka ba propanyo mentakasni ya kani ketnat sipai Indian Air Force laseng ha ka pratrik ubnai risa 6000 kendai spa lai puar la penlong ya program ka bahe bha ha Air Force Station Hindan Hajan Ghaziabad ban rakhe ya kani kasni ka rukom penher baharukom da kiling sun beper kala pensung kun syu ya kasni jong ki sipai Air Force ya kani ka jong pen I ya ka rukom penher ling sun kala sedang ka jong penher lama ki skydiver jong ka kanhon bapawnam ka Akash Ganga ki bala no na kaling sun AN-32 aircraft ha ki janpong babun ruang ka jong ki kini ki ling sun ki kentup ya ki vintage aircraft modern transport aircraft but ka frontline fighter aircraft u officer ka Indian Air Force u balai shimbantah ka balakot airstrike ula yalam ya ki jong penher ki lightly ki Mirage R1000 aircraft but artli ki Su-30 MKI fighter aircraft hakani gasni ka program ka bala kringpha hakani gasni kalong ka jong penher Jong Wing Commander Abhinandan Varthaman ubalayalam ya kanhun penher ya kiling sun mik bisen aircraft u President kari Vice President bat Menteri rang ba do kari kila ai kublai ki sipai ling sun ya kan gasni ha ka kubor ai kublai ke Jong u President kari Ramnath Kovind ula ang bakari ka pendon buram da ka jing so klo ya ki sipai ling sun ki sipai ki blasong that na batru ya ka yeng ka sam jong ki sipai katanat Indian Air Force. S-400 surface-to-air missile systems, precision weapons, advanced electronics and early warning systems to name a few. However, to achieve true strategic autonomy, we need to focus on indigenous design and manufacturing. Menteri ya dari Rajnath Singh ulai kenduk ya Presiden Jongkeri France Emmanuel Macron haka nong ba Paris mentakasni bat ban pedang ru ya kilai penrutli kiling sun Rafael haka nong ba Bordeaux Jongkeri France Menteri penlong ru ya kajing lek nyam Shastra Puja Dussehra haka ni kasni kumban supen kenmau ke India kala dap ban yakut lai penrutli ki Rafael fighter jets nagari France haka dor kumba Sanpo kandai hajar klor tengkah hau nailar jong usnam arajar khan reu kiling sun Rafael banengkong kari India kin her syakari ha ujamang arajar arpo bat ye barok lai penrui teli kiling sun lamang bakin poi hau nailor arajar arpo ar. Laraki ya jing lek nyam balatip kum ka Vijaya Dashami bat Dussehra mentakasni kani kasni ka thau ya ka jing job jong ka jing bha ya ka jing snew ka jing shisha ya ka jing bom shisha bat ka hak lor ka jing bom hak ki jing yele snobha ba per la penlong ha kaleng jong kari ha ka ba anthang ru ya ka durbala jong ravana megnat bat kumbha karna menteri rang ba kari Narendra Modi ula ai kublai segi pajba lang bakilat pathai ku board Twitter kumju ru Presiden kari Ramnath Kovind bat Vice President Venkaiah Naidu kila ai kublai Dussehra ya barok ki pajba kari u Presiden kari lang ba ka Twitter ula ai kublai ki pajba kari bakin yo ya kejing job kejing sesok bat kejing kemen ula ang ru bakane kejing rakhi soba kade kejing job jong kejing shisha kejing bom shisha bat ban ai men sim ru ya ki breu bakin im hak hak bat kejing shisha. Kesor celong kala yasnok tilang bat ke pertehi barok kawai ha kejing rakhe ya kejing letnyam Vijaya Dashami kabala penkut da kejing ya procession nawam syawam kra hapolo bat kejing ra ya kiblai thau jong kiblai Durga
keblai Lakshmi, keblai Saraswati, ublai Ganesha, bat Kartikeya, harengkat kejing ruai ke put ketem bat kejing pule ya kejing duai kat badang pengam ya keblai thau bat kejing kublai khaddu. Haba ajing kena hakilat pathai kubor Presiden jong ke Central Puja Committee unaba bata charji ula penpau ke jing sokumen halor ke jing kotna jong ke jing lekniam puja ha ke jing syongsuk syongsan bat ula ai kublai ye bor peniat district bat ru iki pajba jong ke jala na ke bentak puja ke ba syongsuk ula ang syu bakane ke por lekniam ke dai ke por penpre ru ke jing lekniam ke bakongsan ke diwali ke balong ke jing lekmen jong ke jing shai ha ke bala jura ke arposni hadin ke jing lekniam Vijaya Dashami hadu kemasan popratli ki puja mandap kilawan ban yasim mentah ki jaka pengam blai thau ha kawai pat ki bantah ha jawai ya kane ke jing le nyam la penlong da sarba janin Durga Puja Committee jawai da ki hajar ngut kirunget kilayami ban yasim mentah ha ke jing le pengam blai thau ha kawa mentudu halenter lara ya ke blai thau na shift mandir kompleks ban pengam ha kawa bat hadin kane an saweng no ya ke blai thau sherot Occasion of Vijaya Dashami, as you know, this symbolizes the victory of Goddess Durga against all evil forces and other factors in this whole universe. So this is a day of Vijay, means victory over evil, and the puja here went off peacefully, thanks to all members of the Central Puja Committee and particularly to the district administration. Penlong keseng samlash nong Mauranglang jong ke Southwest Khasi Hills District ya ke jeng penkup buram ya ki kena pulih ke belah trish tambat ke bayok ban poi syakathong jong ke jeng job ya ke ni ke program la penlong ha ke Doorbell Hall Mauranglang ha ke jeng ajing keren jong ubak karnes sok syang ubadai UMDC jong ke mau kerwat constituency ula ajing mut ya ki kena pulih bakin long ki bas ngorit kenang bakin yo ya ke lawai ke bapernah ki kena pulih ke belah syak penkup buram ha ke ni ke sengi ki long irupan la nong sej Christilin nong sej na ke School Presbyterian Secondary School Maulangwir ya open syailang merthong bat Jerry Widarson nong sej jong ke School Mauranglang Presbyterian Secondary School ha ke jingla jong ki banwan syakmat ha ke Secondary School Living Certificate SSLC bat ya isngan hun baramdor nong sej ha ke jingla jong i banwan syakmat ha ke Master of Social Work MSW na Mangalore University. Uhamishan ya suyam ubalayo ya ketakmak siar ha ke jingi kun point bat ubalayo ya ketakma rupa ha ke jingi kun kick light ha ke kerdan kebesan punyo KG ha ke jingi lekai jong ka X Diamond Cup Waco World Kickboxing Cup arhajar kat kendai ke bala penlong ha anapa Russia lapan kup buram da ubak bantai dor leng dok Menteri Ketenat Sports bat Youth Affairs ke Meghalaya hareng kat ke jingi donlang i Lorenzo Pearson Wadri i founding member but honorary but i president jong ke Meghalaya State Kickboxing Association MSKA ke Meghalaya State Kickboxing Association kalalong tangkawai ke kentuan yelek kai sports Meghalaya ke balala banwan rak kambon ki takma ke balong shispa arnyotli nadu nailar arajar khat nyau hadu nailor arajar khat kendai hadu kat menta ki nong yakura ke MSKA ke layo hadu saupuit lik ki takmak siar arpo pratli ki takmar rupa bat sanpanyutli ki takmar nong habarok ke jingi kon ha kerdan cadet sub junior bat seniors category ki nong yakura ke MSKA ke lawan ra barok khatwai tli ki takma na ke jingi kon shabari mentapat nyenyepet ke jinglong jeman ke sunneng kajing shit jing kret kasun jang hasilong kalong arpo degree Celsius ke porman step bat khat sau pen way degree Celsius ke por janmit kajing skem ka haw kalong proposal na kisispa man step bat knai pun rim na kisispa janmit
Kasun neng kendum lo hasilong bat haki jaka marjan bat kala aru bandan kejing hapslap harengkat kejing tir uperthat. Suaban poi sa kabakut jang katup kubor ngini pet biang saisian ya kimat ki bakongsan. Rakhi ke Indian Air Force ya kaling kostam kabab prapunyo mentang sni penher wing commander Abhinandan Varthaman ya kaling sun make bison. Yopriang Menteri dari Rajnath Singh ya Rafael Jet penengkong hakanong ba Bordeaux jong kari France. Laraki ya kejing lenam di Jaya Dashami kebalong kedak jong kejing job jong kejing bahaya kejing seni mentah kesni. Bat kesnok tilang kanong ba Shillong bat kewepat di bentang keri ha kejing lek sngobha Vijaya Dashami kut kejing lek sngobha Durga Puja mentah kesni. Di perlok atung la poi sa bakut jong ni tup kubor jogi mentah ke janmit haduk bangin ya syam bang bat phila syai kesni ha kejuk kupor bat kejuk channel kublai pi barok.